kugwata ugeni kirinteto chietu cheru theithatu na rwairi tariki 12 mweri ni wa mbere mwaka ni wa 2026 rietwa ni Maureen Kinya mona ni rietwa mathithio ni Maureen Kirimi amuna nteto iria nkureterete ni Yara tukuthurania kirinteto cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Gavana gutongeria muchemanio na mubarothi wa Somalia guchwira ntaira thoko ya miraa Antubana Mero gukumbata miti umwe ntere cha Mutwati ya Kiringa ngita mathaa 25 muthingatano. Akiama DCP Mero gutirimana na kanisa ya EAPC bakijukia kanya gutariria mibango ya kiama ki. Wero TV kuongera mwago nkurukio ndi tukureterete mubango jwa katiba ka Gen Z na uthiubu bwero wa mubango jwa kugukia. Tukiambiria nteto chietu ngavana wa kaunti ya Meru Mutumantu Ithinkia nethiritwe agitongeria atongeria bangi ario abunge amwe na Kinya MCAs nikenda gutirimana na mubarothi wa Somalia nthigurune ya Kenya nikenda kwariria kimera kia miraa bobo nikenda gutigira kimera giki nigikwithirwa gikiona thoko ndene ya nthiguru iji. Gavana wa kaunti ya Meru Mutumantu Ithinkia, abunge Dan Kilo Egembe Central na Julius Taitumo Egembe North, MCs Kathumba Batongeretwe ni Speaker Ubundi na biashara Kathumba ba miraa muthenyomde batindite kiri musemani na ambaziro andu a Somalia Jabril Ibrahim Abdule obisini Jembasi no mujo Nairobi. Twejere ya utongeria bwa Meru abunge babaria MCs Speaker wa Assembly ya Meru toyete kuona ambassador wa Somalia. Musemani ujo kijaga nyuma kanjone ne awikalia kwani ile kurugulu kwa mekethatu ya Kenya na Somalia ontubula butumite thirikari kaunti ya Meru gutongire kire gusira njira ile igatigira thoko ya miraa ya Somalia ni kuongereka. Border points irato kwenda kuambiria wiki ya miraa through ni Kiunga, ni Mandera na Liboi na manto yau turi county government muno ira ikore mamira na ira ikore mamira ni Meru neto and device ne Council of Governors to banga mibango ira egatoma to ambiriria wiki ya miraa manto ya transport manto ya organize general biashara ya miraa kulingana na bunge Dan Kilo na Julius Taitumo kurugulu kwa mekeno gatethire kuongera kiwango kia miraa ile kwendwa ndene ya Somalia atatomba kurugura mianka yetu na Somalia nekethirwa ina mutaratara umwe na security range nikienda kinya biashara yethe no tata mantu ne ndeke no tukachithero ikilimiti kiwango kia mirere huku ma Somalia ningwitikia tukarurwa mianka miraa emingi ya umbota Somalia no to Somalia ndiguru ya ndambire emingi saindi yara tulimitawa ni biashara barabetharo bakirio control miraa ira yuku ma Somalia. Tukwaria muno kuhusu biashara cietu especially biashara ya miraa tukwaria muno kinya kuhusu ngwataniro yetu nabo na tugitikaniria amiru betu bagetho ba Somalia bamenyerwo atumenyera Somalia baba Kenya na baethwe bamenyerwo na heshima na bawatilo boya boyele tugitikiria mianka ni tekururo boya tukaritania ngwe ya tukaya kubanga boya nya tukarinthi lakini mianka ni ruri na ngwe tu ya miraa yeta boya. Ambassador Jabril Ibrahim Abdule na ule akathite ndiungero no komigota kionaniria gia kwirutanire gwatongoria baba ba Meru kile gusairia ntaira kile mathina mala makwinyiria kariba Meru ne augite mathina mala malio kile wendi bwa miraa ndia Somalia makaliru na gusairio weru ni thirikari ndia Somalia. There are some challenges that has been discussed. That challenges will be addressed by Somali government, but we're also very much grateful the support and the commitment of Kenyan government led President Ruto
who has been very vocal to make sure that the trade between two countries move quickly, faster, and make it easy between two countries to actually trade. Ntomwera ikiretia President wa Somalia, His Excellency the President of Somalia. Ne aterua toka antoba Meru bakambriria kuona manto ya Meru kukurukira liongae twethira tweneo a ntuko ya Narua. Gavana Mutumanto Waithinkia akianagira ati thirikari kaunti ya Meru kiringwataniro na kaunti assembly ya Meru ni bakubanga bilile gatigire kimera kia mirani gikubangwa na nigi kuthongo mataimera biu bingi na ni bona onto turi county assembly kana turi government ya Meru twatanirite na county assembly ya Meru tukobwithia bill irekareta arimi amwe irekareta biashara amwe irekareta transportation ya mira amwe nikenda tuibanga ya Meru no nto mathina yara twithirite twikurukira ni kwithira turi stakeholders ba mira kana value chain ya mira itabangwa ora kawa kabangirwe ora mayani ya bangirwe ora makadamia ya bangi Umiro uga nya safari indaja yambaye ne kinya rimwe nengwitikia ne kinya rya mbere twakinya gwakikisha kimera gietu kemira igukarua ni atongeria betu barabe saindi ya Somali na bahati tweba Kenya na tukomba kwaraniria turi amwe ni kenda thina cietu tumba kuthikirwa na tumba kutha tukiona ndawa ya thina cietu. Kuma muji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Nabo akariba maoani bataririte ogwa bagwita thara inene gukeza kuoneka mutino jwa Mwanki aria nkuruki baethirite bagitariria atingari ya Mwanki iria irio ite Antone yaega na ndika gitene gaka bakimeneria ngabana wa kaunti ya Meru Mutumanto Waithinkia bakiuga ni bagwita athara inene ndiria Mwanki ethirwa ikiumira. Akarika jamituni ya Mwanki jetete na mbere gutema karintamente ni isia Igembe na mararamiko ja maingi jari utingari ya koria Mwanki tutena simamoto kinyemwe thai nyumba iko iguthira kinya thai ucio ugelera renge mbue yonthe kubone Mwanki uko ya mawa yani tuwete tisimamoto na tukete kweya mutayo ugelera yonge tuwete mbu tukanyara kanywa na twitojokitie itagari ya kuthingatia nteto iji untu tukinyite gituone kia ngari iji mucino mawa na jara tucionerete ni jakunanga nkorosia akari tonto ngari ya thukire otene ikari toka igwikite inyaki nderi miambatete na konge nyautetairi tukwe narua kira kediaretie ni ngari simamoto ngari ikia emamire kuma morio mwanja ngari tauma ngari itena mauru na ndene kaunti ya Meru eta timbo ngari timbo nethuki waita ngari mutindwa ebwithiro ntukwira prison guguya iro ebwithiro runene nkauria kiote ni kwaite nyumba chia chonte kiotene na nyumba chikwa chonte kiotene Saturday tuku ngabana yetu kaunti ya Meru Mheshimiwa Isaac Mutumanto Waithinkia ora tasopotete sana mwangato arinyende nyang'ombe mama kawira mwangasa aya nikenda tuka gavana wetu na tuka mwana wetu miterie ari kanisa ne Methodist kwethekuo anto ata wikira tabagi utene relief na arabari impara anaranga nyumba chaire aka ya kanisa ne Methodist kwethekuo anto yoto na ngari simamoto chikuije ithuki eno ngwira to gavana Isaac Mutumanto Waithinkia kitha tukumanguye wera to mwera sa gavana kaunti ya Meru to mwire niriku the address governor Meru ntoko address governor we former deputy governor na ndenda kwanjiria nara warerie rira wari county assembly wetete kuwa mantu ya oroko inywa in the previous administration otwerere atire the fish rot from the hand so today iwe kiongo kira otwerere samaki ora mutwe akwithira Mwanki yokwithia Meru prison it's a security threat akwithira Mwanki yokwithia Meru prison which is just few meters from your residence inaende kuonge kumba kotethuka simamoto just meters from your home kwa kuko kaya no mba otethia inatotacia roi kwa kura ire kutaombere kotethua gavana Mutuma ore ambulance ichongwa igua mijechi bitari imwe na ambulance oeta kinyame athene tijanga kwena ambulance ya simamoto ne kuamia bilioni 14 sitijia kwa yakobwethia sigerebwe
sigerebu ne kathimo sigerebu ithirikari ni untu bagwitia ngavana Mutuma ajukitagarira mpui ngwe yawe ngari rite batero kuwa mandene county ya Meru ngari ile ngari ta ambulance na ngari ta zimamoto icho ngari chundumia mwananchi na mukari yo county ya Meru icho ngari rite batero pa kwa Kenya amen ngari cha county government ira kuthuru ngacho ke yacho kuchothe ire tena ngwe ke mwananchi kawaida Governor Mutuma twethingia kwena mbesa imbinge muno sitengi dene Meru County na mbesa usitengi just a cash cow eta bothithie supplementary budget ateko 224 no kwa that mandate Public Finance Management Act of 2012 section 35 to be specific nio wete keria wete waziri wa mbesa kathono nete athithie supplementary budget ko mbesa se kuthithia zimamoto iteo nonto ma MCAs baba thitha si oversight ruare batakwenda kuthithia oversight na ito komenya thirimbie karunga ruare nya MCAs wonthe ote otiwa rutero rwaku kaba okira kwanjeria andwa ruare berwa ni antu bandwa ote we rutero rwaku ruare. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru. Antobana kathetune ka Mumeru ni bakumbatite mutentere mwanya mwanya bari na mioroto iria ni amwe na kumenyithia gukonia murimo jwa nyimba na mwandiki wetu wa Nteto Nicholas Chabare ni athingatirite makarikaja. Guku ni gukenera akwa ombani na kujirwa akwa mworoto. Mandita Simba wa Meru amu naandika 24 hours. Hiyo rekodi tumechukua. Mworoto ogwa mugambi Imani Gita kuma ntereche mutuate ora alingite ngita kuma athathita achantu wa Jumapili cha muthenya mwanka athathita achantu wa Jumatatu cha muthenya atakuruka kana kinya okira. Yatumea mwitu ntumu. Nonto manteru tukaendelea ndene Meru County. Ikuwe tokana rekonti itatu imbi akinyage nye kibui toko tia kansa binge kwena mantu angaendelea kulanga mpia ngambi kuko alibeto mantu ya kuya tibui watu wangaze na kionga la kwa ntoba la ndo bada limeke ai la rebo kuna rekondi ndaigwa pili ne wende tenda yeto la reda antikwe na namba ingesi ene sima Rikari ne bweri yolelie ikende support on tubu wendia wena kolomera aina matha 24 uma tena unge boromba kuhendia lakini pawa na irikire atongoria Rikari ne kolome yolelie fuatili on tubu manginda kuthithio u wengo atomba inyethra nene tuna tuba kaza tarugwa kaza ikoro theri no mwanka Rikari yonja atua akonya kwena antu bakugwa bena murimo Toma antu ya tengo kila siku. Ote antu tata idare, lakini kwa mneno wa ida. Aneno wama tuende ida na siasa. Watu wanatoka kuzungumza ngeloline, kwetu wabaini na ndwimbo. Watu wanatoka ida na siasa aketo kuleta hata ya. Wanokuwa kile na hiyo ibangi yako nyone umaga doma. Akambele kwa hata komende uwe ibangi yako nyone umaga doma. Owe mwanzari uwe ibangi yako nyone umaga doma. Leo ndo watu rote ndio ikoreta. Agawatu njara iterai hawa watoto wa Gen Z wengine wanaingia kwa mambo ya kuolewa mapema ama hii historia ambayo unasikia kwa sababu ya kukosa kazi ya kufanya. So haini bamelo watu tekiene bela nne beto bamelo ibele kushughulikia hii talent zia vijana beto bamelo Mani Gita athite na mbere kuringa ngita yake entere echelare bange na boibathirite bakumbatirite emete entere mwanya mwanya na mioroto mwanya mwanya ya kugorora kaunti ya Meru. Etwerie thirikari county thirikari national government irwamire antu at least bakirwe cibitari cia cancer centers na nkiromba antu mno antu betu twakare ninja utukumea specific mwiri waku ni tayukari ita cibitari othimo mapema ndene cibitari ukumeweto othimo cancer antu betu ni bai ng'ombe na inya na ng'ombe nyingi muno na antu batainya uturo bwao na kirero giki atumande muyuthi ora aina awikwo ruru bantu bao ngiana na ururu muno na njukia atua ya kuwata muteyo nikenda nga attract attention ya thirikari yetu ya county government na ya national government nikenda ya tuthikira. Message yakwa oni ni peace, love and unity na oni kindu kiria kuga
twithirwe twina ngwatanĩro imwe nkauria atongoria betu ba Meru County ni kenda bakaomba ututhiathirira ngiri thirikari ira nene kenda yatugia na seriousness nene muno. Kuma Gebe North, Peter Class, Chabari. Njaa ya Weru TV na Weru FM nĩtĩte na mbere kuinyiria muoroto jwayo ja kuongera rumuri na mwago uritani na kinya rwaria rwegie jaria tugakuonia aranande turugurĩtie ibindi BBL ndukimbithi nio Gen Z iri na kanya gakega gukenanira na kinya gucokaniria kanywa bobongwa gukurukira mubango jwa katiba ka Gen Z na jumubango jwa kugukia jukieruwa na njira ya mwanya. Nindhuranirite ripoti iji. Mwaka jo mweru na mantu ja meru nibugo kuziri twendene ya Weru TV rokere na kinya Gen Z ya muthia weru ya baririkana rokere mubango jwa kugukia jwe na nkanya ya kugutetheria kwambiria ntuko yaku no menyo gukurukira nteto na kuthoja mantu mwanya zareza kuringa nyomba cia nteto akurete ribare Edward Mutembe na kwa igitari ya mbere methene ya nteto ya Weru TV kwina uthiobo bweru Dorcas Wakaria option iri ambiriria mbunge na wabunge wako corrupt ntikumenya nontu president atiendeletherie conversation ira nontu twitonga mantu very deep yori muno so etiwa kuria cia corruption maichu yunande kuichi gwita kugura mucere na nchugu ndo ugo ina ingi tikuma no you kirega tunia tuko kirega theti ya Standard. Ntuko chionde cia Jumatatu kwina gikosi kingi kia gukumenyithia bienine buria kuri. At least nyago ukarinthi coach mubira jwa Africa thaizi sio kama kitambo. Sometimes ibona mafans ba Morocco na ba Egypt iberia sema no kusiedia si wa Afrika sana. Si wa Afrika. Kwanza nilaba sinda. Te coach za wambisa kwa goza mbona mubira na hata yako ende ndo mete coaching. Mtu kuomba iko kuonia na baba ukabaita na basics mapema. Anakaka Gen Z kwambiria thaa mugwanja na nusu mwanka thaa 11 ugakundwa ndwembo chekenande kire mubango jwa katiba ka Gen Z. Angambona sina viatu, nimeona dance itaweza na heels. So, haiwezi weza bila na heels. So guys, ndo tumerudi. This is a Meru dance crew. Si ndo? Zombo. Team kubwa. Meru dance crew team kubwa. Mpenzi wangu napata muda mgumu sana. Nimechoka kuteseka jamani. Uko kwetu ananisumbua mama. Nilinipoma mimi nitajenga sina changu ila ndo nasaka. Nina imani kuwa ugakurukirwa na mibango ya Weru TV ukithithagia atia. Maureen Kinya, Weru TV. Eta na mbere kurumira nteto cietu tugicokera tukabumenyithia rugono rwa musiasa Kereria kwithirwa agicokeria musiasa Karinga kumania na miario iria Karinga aitire yegie utumiri bwa kigina kia NGCDF. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangano faster. Made, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi. Na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium gavana wa Meru Mutumantu Ethinkia ni atongeria bange ba Meru bari wa mbunge na MCAs gutirimana na mubarothi wa Somalia ndiguruni ya Kenya kenda gucokaniria kanywa mantu jegie thoko ya Mira ndiguruni ya Somalia niyo yake etigire thoko ya Mira ya Kenya ukirikanwa ntuku inka ingirunga bana Mutumani atumiririe kuruguka
kwa njira ithatu gukinyamira Somalia gukurukira barabara. Anthony Kadenya Progress with purpose at Nkabune Technical Training Institute, the best ranked institution in the region and trusted by many. At Nkabune TTI, learning is modular, flexible and rewarding, allowing students to gain certification at the end of every module and start earning, working or advancing even before completing the full course. At Nkabune TTI, we offer market-driven courses in business studies and entrepreneurship, computing and informatics, electrical and electronics engineering, building and civil engineering, mechanical and automotive engineering, hospitality and institutional management, fashion design, cosmetology, legal studies, practical short courses including CCTV installation, driving, cake baking, makeup,